jani mongone puila motai rejago o jagao bongkha maharaja Pradut Kishore Maniko bo Pradut Kishore Maniko buba gara tini phai sapaika phia bo tini motayo phai sapaika o jora norong nai tongo khumpai TV ni bisingte buba gara phai sapaika buba gara kharsi motai je kharsi motai renani bagine bo phai tongo norong nugui tongkhana je khumpai TV ni bisingte buba gara tini phaisa khaja motai tini puilani salo buba gara tabu motai renani thangai tongo bini logi tongo MLA Bishoketu Debroma ek nong Simna Kendro ni MLA Bishoketu ojara lukurok babuk babe khulum lai mane nukjagi tongo lukurok khulum lai tongo ojara buba gara anh test. Ojarawo norong nukui makhana chini channel ni bisingte buba gara kharsi motai nani phaijak boni logi tongo ADC ni CM Purnachandra Debroma Purnachandra Jamatia abo baksa tongo MLA Bishoketu Debroma yang tongo CM Kamal Koloi ADC ni chairman Edition Jagadish Debroma sir te kubun adong rog oro bono lamsoka sontai bodol ni gaile mro khapang bono lamsoka o jarawa norong nugui tongkhana khumpai TV ni bisingti norong nugui tongo o jarawa sorasori ekbar live norong nugui tongo khumpai TV ni bisingti belai kheno lamsok laijak buba gara Pradut Kishore Maniko de Burman o jaga joto kharsi motayo samung tangnai ro motai ni samung tangnai ro khapang songra borok lamsungna phaijak buba gara no buba gara phai tongo tei o jarawa buba gara phai sa phaijak chibre motayo bo motai khulumung ne bisingtui ne yang tin hade yang hati buba gara motai renani ba mandam nago motai renani bagide khulum habjak ojarawo norong nugui tongkhana khumpai TV ni bisingte tini kharsi motai ni puilan chalo buba gara motai renani phaijak abo kharsi motai singchai mano tiproi bangsodi siri sitini motai bone kul debata ni mano ojara asik borok kuthum laja asik borok kubang mani bisingte buba gara motai renani bo phaijak mandam noko habjak ojara bono lamsoka khulumoi lamsoka chontai buba chontai bono lamsoka khulumung ne bisingte lamsoka tai motai to bini mongoi phungni chimino mian chimino changkha bini mongoi motai remong oro jefropano tipra ni joto
मताय आताय खालायजागो जतन बुबागारा मंगैनाय त्रिपुरेश्वरी माता मंदिर ओंथों कसबा काली मंदिर ओंथों दुर्गाबारि ओंथों बा चतुर्दश देवता मंदिर फानोंथों जेसा जागा फानोंथों बनि मंगैना मताय खालजा मताय बुबागारानो रुवाय रोजाखा आशीर्वाद खालायजा तै कथारै तै कथार बायके मतायनि तै कथार बाय कथार खालायति साजाखा अजार जन्थाय बनो खालायखा खापां बनो अजरा बुबागारानि लगे मतायरेना बागै तंखा टीटी एडीसी नि चेयरमैन जगदीश देवब्रमा अबन लगे तंखा सीईएम पूर्णचंद्र जमातिया लगे तंखा ईएम कमल कलय ते विश्वकेतु देवब्रमा एमएलए एक नং सिमना केंद्रनि ते अबन कारे ते कुबुन आदं रक तंबायखा बर जतन अजराव मतायो रुवाय सानलाय तंका हमारी सानका बुबागारा अजरा ताबुंनो मतायो खुम्बखा बो अबन लाई यागुला ताबो खुम्बंनाय जगदीश देवब्रमा चेयरमैन Siri Sitini, Raida Regine, Borotabuk, Motai Renai, Kumbogine Motai Renai, Bubagara or Motai Rena Faja, Te Awai Baksa, Dokina Renani, Otara Kaisa Belakeno, Najana Henimano, Je Dokina Rena Tangine, EM, Kamal Kola Bubagarano, Rangya from Pia Bubagara Sakana. Ang bo dokina rena ne bagene ano tongo bobagara ni logi bo dokina rema bai baksa reji ki puisa bo logi rukha reji ki puisa bo tongo bon logi bo abon bising tine chaimano je bobagara song Sri Siti ni riti niti mani hoin je mutai atai no busuk hamjangnai busuk si mutai atai no borok mutai antai Baik Godaljak, Motayatai Kalaidani Borok Jotono Raida Saimano. Norok Noguimaka Kumputi bin Bishing the Norok Night on Dadak Sidake Karsi Melani Chimi, Bobagra, Pradat Kishur Maniko de Baraman, Bob Haisapajak, Karsi Motayo, Botaba Ozoravo, Motai Ritongo, Hastini Joto Lukuroni Hamkaran Bagine. Motai rei tongo Ojara motai rei tongo bon logi tongo ADC ni chairman TT ADC ni chairman Jagadish Debroma CM Purnachandra Jamatia MLA Bishoketu Debroma EM Kamal Koloy lagi bon lagi tongka joto adong rok aro tongbai kya Bubagara hai sab hoja Bubagara बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं है कि मेरा असल में जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन खारची पूजा हुआ था। तो मेरा एक्चुअल जन्म खारची पूजा के दिन में ही हुआ था और आज यहाँ में आकर अपना ईश्वर को माँ को बोलने के लिए कि त्रिपुरा में शांति रहे, डेवलपमेंट रहे, सुख शांति रहे, इसी के लिए आया हूँ। इसमें इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। देखिए, ये हमारा कल्चर है, खारची हमारा कल्चर है, हमारा आइडेंटिटी है।
इसको हम लोग रिलीजन से मिला नहीं करते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो हमारा देवता है, कुल देवी है, ये हमारा बहुत पहले से, हज़ारों साल से ये परंपरा चल रहा है। और ये मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस परंपरा को आगे ले जाऊँ। Peace, prosperity and harmony for all. Not only for the Tiprasa people, for the Bengalis, for the Muslims, for the Christians, for all the people of Tripura, may peace be upon all of them. ये আপনার আমি সরকারে নেই, আমাদের सीएम আছে, আপনি ওনার সঙ্গে কথা বলেন। बट हम लोग ने खारची में ऑफिशियल हॉलीडे अनाउंस किया, हम लोग ने सांगरोमा में भी और होजागिरी में भी हमने अनाउंस किया, बुइसू में भी किया है, खारची में भी कर रहे हैं। इसके बाद क्षत्रिय समाज का प्रोग्राम है, वहाँ में भी हम लोग जा रहे हैं। बेलाइनो हम भाई, थैंक यू सो मच।